Assalamu alaikum dostlar. Jantırı YouTube kanalımı görüşlerim. İnşallah bugün turu öyle ulaka jönödük. Öyleyse. Bugün Kızılda mineriz. Drone da aldık. Öyleyse maşına kızışı menen jönöyüz. Bu lesalat bugün. Hazır. Saat 6 oldu. Vurup ayda girip barağız. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dostlar. Görüşürler. Mavşintep ulakada biraz minutlar kaldı. Şunday жерге toktoduk. Assalamu alaikum qanday? Bu жақтан hazır дальше chiqib ketamiz. Bu жақ Бекшаж ekan. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Пайдаланып сөзге салып кетели. Қандайсыз? Жақсы. Қандай болуп атат бу? Жақсы, Құдайға шүгір. Өте жақсы жер екен. Бірінші жол келішім. Бұл жаққа? Ооба. Мен да бірінші жолы келіп отам. Өте бір сұқтана тұрған жер екен. Жайлы келе тұрған. Ет қылып қойдық, былай көрсе көп келеміз bu жаққа. Дағы, мұндан ары дең, а? Өте жақсы екен. Үйділер менен бала чақамен келе тұрған. Ана эми улак чапчысына Құдай буйрса эми барабыз. Кече күнү келгенбиз. Бир күн эс алдык. Аябай бир уйкулар жакшы болду. Бүгүн биринчи күнү улактын, буйрса. Биринчи күнү Құдай кааласа. Кандай аттарды алып келдиңиз? Жакшы айылда минип жүргөн атыбыз бар эле. Барып бир чоң аттар багууда. Машалла. Ана минип жүргөн атыбыз бар, Құдай буйрса кичине көңүл ачып көрүп болсо ат салабыз, ойнойбуз да. Оматыңызды берсин анда, Бекшажы. Жерге талдан болот экен, угуп жүргөм, аттарды тартып барып калганыбызда Бекшажынын атынын балдары девам чыгып жүрөт да бизден. Рахмат. Оматыңызды берсин. Бул жакта ham сөзгө салып баарын берсекте. Assalamu alaikum. Бул жакта палван экен. Аты жөнүң ким дедиң? Бақыт. Бакыт палванына. Таныш болуп калдык. Мындан кийин учурашып жүр, Görüşene beka. Келдик биз дагы. Эки жақтан балуандар келіп тұр, жақсы ойнап кетсін, олар жақсы өтсін. Машалла. Сен да оматың берсин, Кандай ат минесиң бүгүн? Биле жақтан. Любойундагы, оматың берсин, Бир көк ат минчи бул. 99-жылкымын дедиңби? Бойду караңыздар. Боюң канча чыгат? 1.85. Мен жаштыгым экенсин кө. Бул жакта бир сөзгө салайын эми силерди. Жерден анан улактын ачылышын кылып берсеңиздер да боло берет бул жерденчи. Эми бир четте. Мыйманданбы? Аты жөнүңүз ким дедиңиз? Assalamualaikum жамаат. Натыбыз Алтынбек. Сузак район Жергетал айылынан келдик. Жергетал. Улак катышып кетейин деп, улактан чыгып кетейин деп. Şu азырынча мындай жакшы. Аллах таала мүмкүнчүлүк берип, şu абалар менен кечеден бери жерде жаттык, чай ичтик, сыйды көрүп атабыз. Кандай болуп атат? Зорбу? Эң жакшы. Мо Аллах таалам салкын погода кылып, жамгыр. Ушул жерде кечеден бери. Чын айтканда улак эмес, уктап эле жата бере турган жер экен, Элдер токунуп атат, бирок биз токуна элекпиз да. Эми баштайбыз. Жакшы. Жергеталдан экен акам. Жергеталдагы өз ушундай эле жер да. Мен барганда Нокенден барып, ал жака барганда атмосфераны мындай сезем да. Муздак, аба, салкын, бул жаңар тоо кадимкидей эле. Негизи эле кыргыздын жерлери эми кооз да. Оматыңызды берсин анда. Улак чабабызбы бүгүн? Ооба. Машалла. Андан кийин кимиңиздерге сөз берейин? Маматкул ажыдан болсун андан. Маматкул ажы өзү дагы келиптир бүгүн. Assalamu alaikum, hurmatlı cemaat. Bardığınızlar kuş gelipsizler Caylo ulağına. Bugün Caylo ulağın baştalğanı turat. Pagodayam atlarga boru açıp otat, palvanlarga boru açıp otat. Sonun pagoda olur. Da bardığına omat versin. Bugünkü tamaşa tınçaman ötsün. Daim şehrimizde şunday toy tamaşalar, жақшылықтар көп болsun. Kızılın pireyinine
береке пейил. Amin, Allahu Akbar. Mamatqul aji, bugun qaysi latda жүресіз? Şu karat özüm. Qarat, özünüzdün, ha? Bugün ayavançı, yaşlardaçı. Bugün drone uçurabız, üstüden görөбүз bugün. Xudo xolasa jamg'ir jabay tursa. Kızıktı utama jağlabız o. Mamatqul aji. Qancha jashda elengiz? Aytib qo'yavering. Aytpaydık o. 70 durup kaldı bu kuşlar. 70 mı? Har qanday ulaqda jaragan o. Men bilgenimi ayta berem de. Geçe günü Gerkus satıldı go. Ошону да siz üretkensiz, ha? 160 000 dolar deybi? 130 000 be? Alabuqaga ketken Gerkuttu tarbiyalagan Mamatqul aji mына канчалаган аттар тарбиялап жүрөт. Дагы да тарбиялайт. Bu aka dagы men эң жакшы көргөн акам да. Кандайсыз? Жакшысызбы? Тынчсызбы? Келип калдыңызбы? Gelip kaldık ha. Жакшы. Бүгүн бир кайнам. Мындайраак отуруң камераны. Сизден күчтүүлөр турат наракта. Кандайсыз? Тынчсызбы? Амансызбы? Анда бүгүнкү улакка бир ой пикириңизди берип, дуаңызды берип. Ya bugün buna jayla ынтымагылак болуп өткөн Алла Таалам ынтымактуулук дайым жакшы өтсүн. Келген палвандардын маанайлары ачык болсун. Мына күн дагы сонун болуп атат. Келген палвандар дайым ушу ооматын берип, сорундарды алып, жакшы бүгүнкү эртеңки улактарды чаап, жакшы ойноп кетишип турган баарыбызга насип болсун. Кесагая рахмат, жакшы. Жақсы келдіңіз? Жакшы. Siz özünüz atı jönüңүздү айтып тааныштырып коюң. Эми сизди Менин атым Кадыр. Нокен районунда турам. Ошо. Азыр эми путту кичине чыгарып алып улакка бара албайбыз бүгүн эми палвандарга беребиз да. Жакшы. Кадыр палван, Мусаканын атасы. Эми ар кандай улактарды мына чабып жүргөн мына кызыгып дагы ушул күндү дагы өткүзүп жүрбөйүн деп мына келиптер. Десоңузду берсин. Тезирээк сакайып, ат жалына чыгып кайра ат салып жүрүң. Мына. Рахмат, сага да чоң рахмат. Рахмат. Улакта көрүшөбүз эми. Бияктан каяка кетти акам. Акам сүйлөтөй. Атам Мусака чыгып калыптыр. Болду. Антон не тартып баштадың да? Баштадык ака, ушул жерден эми баштайлы эми чекеден. Эми Кудай кааласа зор өтүп кетсин. Меймандар келди, бишкектер келди түнү менен. Кече түнү саат 1:30 чейин өттү да. Аттар көп болот окшойт. Ошол жерде кыргыз үйдө быйылдан кийин да Кудай кааласа ушул бир мамлекет деңгээлинде өтө турган, эсила турган жерлер кылыш керек болду да негизичи. Ниет ошондой 5 күн. Ниетиңизге жеттиңиз. Birinci günü güreş, ikinci günü bir, 2 gün, 3 gün 5 çapsa, akırkı günü alaman ulak kılıp verse şu yerlerde ça. Улуттук спорт бар жогун дең, а? Улуттук спортун бар да. Анан ошондо Эрде ошондой өнүгөт да, эмнеге дегенде адамдарга кылып берсе эми азыр биз жактар часыраган ысык. Рыйканы төлөйт налогун, бебечере төлөйт налогун. Ошолорго дагы бир зор майрам болот да, эми элдин немеси мененчи. Мамлекет дагы секин көтөрүлүп калса, азыр эми тынч мамлекетке ушундай оюндар жарашат да. Жакшы. Башка мамлекеттерди көрүп атабыз го. Иншалла эми башка оюндар дагы азыр эми негизги баягы ата адамдар атка кызыгып аткан үчүн ушуга азыр көп келип атат да. Азыр оңор адам келбеди. Азыр бияктар бүт занят. Жай талаш, айшендер келип калган экен. Жай жок. Кечке отуруп кетейин деп биз алып койгон кыргыз үйгө токтош. Жакшы. Мусака, ойлогон ушу баштаган ниеттериңизге жеттиңиз, ака. Кудайым буйруса мындан кийинки жылы дагы ушул күндөрдө ошол жерде көрүшкөн насип кылсын. İnşallah. Азыр дагы улакка чейин канча жол жүрөбүз? Bir uzak 3 kilometre. 3 километр, а? Uzak. Жакшы. Бияк Мусака. Мына. Ушинтип улагыбыз башталды. Азырдан мына кармактын тарат алып алам бир жол. Аттарын раштап атат. Жерде о. Кочой палван. Кандайсыз? Сизди аддени сүйлөтөм да, ака. Жакшыраак. Алдыңызга өтүңүз, жерге отуруң, ака. Болсо эми отура беребизби? Анда отурбайлы койгон. Бүгүн кандай? Улакка даярдык кандай болду, ака?
Улакка даярдык жакшы. Эң биринчи манай дейт го. Ар дайым манайыңыз жакшы жүрөт өзү. Манай жакшы Аллага шүгүр. Азыр келдик. Болот окшойт деген улак. Жакшы. Кайсыл атты алып келдиңиз? Мен бир жаңа ат алып келдим, бир тагам баласы алды эле. Ошону алып келдим, анан ал мурчик чапкан атты алып келдим, мурчик өзү үлкөн. Жаңа атты текшерет экенсиз да? Текшеребиз менен калса. Жакшы, урматыңыз берсин. Ажекеде улак чаптыңызбы? Бардым, бирок чаппадым, ат апарбадык. Бирок эми баягы Нёсем фанатты көрүпсүз го ака. Бизге келип калды. Барып келдик. Жакшы. Качай ака, качай палбан. Акама улак ашып калса сорундарды бөлүшө турган палбан да бу? Достор. Жөнөп атат. Жамгыр токтоду. Биз келгенде жамгыр жаап атат эле. O'zbekistondan qolib ketdi. O'zbekiston boshqalari. Кандай жерлер, а? Достор, лайк басабыз, каналга катталабыз. Буюрса, алдыда улак. Бул жакта Бишкекпи? Колдон келишинче тартабыз. Бул биздин чагылгандын шериги. Чагылганды кече таң ашырбай койгон экен. Буну минип келдик да. Тарта бересин. Бул жакта аттар кандай аттар экенин биз тааныбайбыз. Ээлери жок экен. Бул Маматкул ажы өзүнүн кара аты менен. Жаныбар атта бу. Маматкул ажы, атты тааныштырып кеттиң эми. Дагы алдыбыздан чыктыңыз. Бул жанагы сага айткан кара тушул. Өспүрүм. Экасы. Экасы. 5 жаш болгулабы? Ооба. 5 жаш. Бүгүн эми ушул дарыбыздан жарабыз го бул. Бирок буга чейин деле салып жүргөнсүз да буну. Былтыр бир сезон салынды да. Жаныбар. Өткөндө көчкөн телекке ham алып бардым. Узундугун караңыздар. Өзүнүн интервьюсунда айтып кеткен, эч кандай Европа башка жылкыларга кызыкпайм мен, только өзүбүздүн кыргыз жылкыларды карайм деген. Өзүбүздүн да кыргызбыз. Кыжырлысың. Результатты бүгүн улактан көрөбүз. Жамгыр жаабай турса, асманга дрон учурабыз. Ошол жерден жарагандардын катарынан. Болуптур Маматкул ажы, оматыңызды берсин. Рахмат, сен ham Башка аттарга. Кеттик. Бишкектен келишти дейт. Но тико өзүбүздүн эле жыластар болсо керек. Салам алейкум. Жакшы, Аллага шүгүр. Şu Surova'ya gel atağız. Varız sileyiz çekeden. Aksakallar siletiyor aksakallar. Aksakallardan? Bişkekten gelişti. Şerdenle silep ketereyle ka. Atı jönünüz kim ele? Benim altı jönüm Abulbek. Abulbek. Qayerden bulasız? Şu Bazar Korgan. Bazar Korgan. Bugün ulak kanday ulak bolat aka? Bugün ötös jakşı ulak bolat. Bugün jorolordun ulak eken birinci gün. Bugün ertege ıntımak ulak. Jakşı bolat. Dayırlıklar kanday? Akam formada eken. Kaysıl attı minez? Men atım ketti. Ketti bize? Kan. Kan ketti. Bu Bişkek palvanları men kim tanıştırıp çıgat men? Palvanlar men az giyim alsın. Bırak Ruslan bal. Ruslan palvan, Bakı palvanlar, Koç palvan aksıdan. Ana mimanдар сүйлөтөлү анда. Вакыт ага заңги. Вакыт ага кандайсыз? Сиз бака, денсаулыктарыңыз. Жакшы, Аллага шүгүр сәкен. Дайрыктар жакшы болду ака? Жакшы. Ынтымакларга достордун улагы жерлар. Şu ulaklar tinch ötdü. Men aytgamsa niyetler kaldı bolup ha. Amin. Ben katalarımızda niyet kılacak.
Kalgan patalar kabul olsun. Şundan çaman öpsün. Bunlar şey kuyunduk, ulak. Pazarın rayan ulağı. Buyursa kaysa attardı binesek ha. Demi öz yüzün atlar var annem. Dostlardan ayak ayaktan gelgen atlar olsa yine. Çekedenle biniyorum de ha. Vakit balvan. Sandım yine öz. Ötkörne hem çaptı. Bugün dağı. Umatınızdı versin. Ha. Rahmat. Onlar geçsel. Bugün buyursa ulaqtın birinci günü. Var. Yok göğersin. Katarında biz göğersin. Barını versin den ha. Var ne versin. Aslan balban bu. Aslan balban kaka getip kaldı. Yaktan söyleyin. Uzak. Assalamu alaikum. Na, şunday forma olsa ha? Var yok. Eko söylep ketebiz em bizdin kanalga. Kaçtasın nereden koyam? Ulaka öyle kıştı dayanıkla gelsizek ha? Kaynan bugün de. Hayırdan geldiniz? Bişkek. Bişkek? Onda tanışaylık ha. Cantere. Koçu. Koçaka. Hoş bulduk. Bişkek'ten gelgenli attardı minemiz bize bu yerden. Belli. Yerden ha? Bilmek kadar ha. Attar da yerden. Bilmek atlarım diyoruz. O matınızı versin ha. Özünüzü gör gözünüzü. Biz söyleyiz mi biz? Selamun aleyküm. İslam palvanı söyletiriz. Qandaysak жақсы ба? Selam. Allah'a şükür. Zor. Жақсы. Бүгін базар қорғондың ең чоң улағы десек деле болот эми. Даярдыктар кандай болду атака? Жақшы бар, жақшы. Бүгін кандай аттарды минесек а? Şu özünün atları. Міне Özünün finalga gel oldu. ооба эртең менен туруп эле жөнөдүк эми жетишип калайлы деп. Кудай кааласа эми 2 күндүк улак экен го. Колдон келишинче тартабыз эми. Жак Ислам полбан болду. Миллион? Жаңа ат миллион дейт. Бирок үстүндөгү күчтүү да барынан. Кандайсың ака? Жакшысызбы? Жақшы рахмат. Колуңузду кармап коелу. Кандай? Жакшы, Аллага шүгүр. Жақшы. Өзүңүз. Жақсымы? Тынч, Аллага шүгүр. Бу маанайлар кандай? Маанайдан сурайбыз. Жакшыбы, зор бака? Құда қаласа. Природа hem sonu mol, жамгыр жаап. Biraz sonu погода oldu. Attardығы, baldardığı bari manay tüzük. Bunu şu bugün ötker olsun şu mana sırga, koşu barıyla palvanlar bular. Şu baldara ömür uzun olsun. Şunday. Жақсы нәрселерді әрекеттерді өткөрө берсин. Құда қаласа ертеге şu базырған ынтыма құлағы. Ертеге ынтыма құлақты hem жақшынақай ширен қылып, мұшташы жоқ, талашы жоқ. Өткөргенде Алла Таалам өзі Құда қаласа шексіз бақыт сақлай берсін. Şöyle palvanların arkasından erişip, arılaşıp kişine atsalağız, oynayıyoruz, çünkü giriyoruz. Omatınızda versin. Rahmat. Bu жаңа at deyt. Tanıştırın hem bizdin görüşlerimi. Bunu şu bir ay çoluk oldu alğanıma. Yani şu serede ulak olup barıp gör, jaktırıp alılı olğan barım. Ulaqtın üstünde aldınız buyursa. Yok, hani görvenen üyüne var, üyünen aldım. Kısqası bugün men qaynayt kesdi ha? Ova, bugün hem görüyoruz. Hazır bunun kayman atın ne dedi? Milyon dedi. Milyon da koyup, milyon aldı, milyon da koyup koydu. Aa, boldu. Özü sırası atı men alınıptır da. Ova. Milyon жануар. Мына сынды көрдүңүздөр бу мынакей. Кабак башы бар ордунда экен. Milyon жаңа. At Oluyor ki, өтө жарашыптыр ака. Машалла. Мына достор, ушинтип улак башталды. Кайсы ат экен бу? bunu
Bulan meniki. Sizden mi bunlar? Kaysı attın kanı var bunda? Bu oşo. Surgoyanın balası değil. Ha canım. Bunu anan men toştasını özüm bilmeyeyim. Çok kupetelerin o görgen bilgenler Surgoyanın balası. Pazlakada Surgoyan var, oşondan çıkan eken bu. Oo. Ben hem bilmeyeyim ama toşnası Surgoyan'da koyuşat. Yaşım ne olup kaldı ha? Yaşı 6 asıyı oldu. 6 asıyı. 5 asıyı, 6 asıyı. 6 asıyı değil, 6 asıyı. Attın mı? Forması cayında kendi. Görünüşü, kursak başı, çapka ayakları. Maşallah, göstermesin. Hop Dragan, ulakta görüşürüz. Hop. Pişpoğla, o matanardı versin. Hop. Bu akamı sület almadık. Ulak açsa süleyt. Bakay. Emi özümüzden Cılaştı meni alıp jana eyeceğim. Jana aytat ko, nokendikler paxtaga bay, malga bay, emgektenet kız jigiti şaymaşay dep. Bugün hech qanday emgek yok. Bugün oyun dostlar. Nokendiklerdi sizge salayın dep. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Tinchsizlarmi? Manaylar qanday? Yaxshi. Bugün atlar geldi buyursa. Chetde başlaydım lan. Nokendik palvanlar. Tanıştırıp. Atı joningiz kim bu sizin? Ulan men at. Ulan. Bir chatten tanıştırıp verseniz bu özünüz. Aytın. Hemşe bugün ulak bar eken dep kelet aldı şu. Kızılın kürbü. Yengol jaylosuna. Oo. Ülkelerim var eken Xudoga şükür. Kursan şu kurtoy bolup kelet aldı. Bugün şu kurtoy palvan özü Xudo kalsa salmını salat dep şey işteyiz o. Buyursa inşallah. Ondan keyin. Sizin atınız kim ele? Kursant. Kursant ekanmi. Xudo kalasa şu bu жақсы өтсün. Bozorgon birimdigi erten ekan, bugün da ulak ekan, ha? Bugün Joro dostordun ulak ekan. Dostor ulak ekan. Şunday marakeler Kırgız elimizde köp bolsun. Xudo kalasa şu toylarda şu har doim Kırgız jüre bersin. Жақсы өтүп кетсин, маракesi Бөдө Кырсыктан келген конокторам yaxşı разы болуп кетсин. Тынч аман эсен аман. Zor söylediniz akay. Boşum, klas. Qanday atlarda geldi aka bugün? Аттар келип атышат эми Кудо кааласа. Аркада şu жүктөп келип атышат. Балдар. Nokenden güçlü atlar geldi tabi. Bugün Нүкү жакшы күчтүү ат жүктөп келип атат. ne degende bugün o serede ulak, iki gün Karaköl jaylosunda ulak. Birok nokendikler Gekol jaylosunda жүрөбүz. Andan keyin biyak. Atı jeniniz? Ruslan. İşte daha taşlak geldik, Danalay'da. Kulak önünde. Mek palvan bakil o da. Koçay palvanına, Kurtay palvanına. Koçay Esalkırtay'ında koyunuz. Buyursa. Emi bu bar Allah'dan da. Şu palvanlarımızın nomatını bersin hem. Jarap gelgen. Özbekistan olu bardık jerde. Жақсы. Kurtay. Qandaysın kan? Dədilsin mi? Geçe uqtab es aldın mı? Bugün çarşap kaldım demey yok ama. Yaxşı, omatın bersin. Qaysı attar bugün? Özünün attar ha? Bu Koçoy palvandan intervüsünü aldık, taşlagan sorunlarını bize bölüşüp koyduk biz. Buyursa. Bakma jantele sağdan da bir şey yürüyüz. Жақсы. Кеттік анда, өйделейлі. Біз еле қалдық оқшайды. Әрбіріміздің оматымызды берсін, туғандар. Кеттік анда. Майзап қалып тұр ек. Кеттік емшілді. Бисмилlah. Ең негізі кестісі тынч аман, ширин улақ болсын, а? Қырсығы жоқ. Эми бұл улақтың өзі беріліші ушу ойноп, ес алып, а? Қырғыздың аттарын танытып, азырдағы берді көп сөз болды да, негізі Қырғыздың аттарын башында жоқ қылауыз деген екен да, орыстарша. Жоқ қылауыз деп келіп, анан
жана согуш маалында эми биринчи оружиясын жок кылышты ойлойт экен да. Анан караса биздин аттар өтө эле күчтүү болгон экен. Анан жок, буну жок кылбашыбыз керек экен. Биз элин жок кылайлы деп, наоборот ушу кыргыздын жылкыларын апарып, ошо данчак, панчактарга коюп, алар аттарын күчөткөн экен да. Биздин аттар ушунчалык байкындай такшалган жылкылар болгон экен. Бул сөздү азыр бул жерде уктум да. Чоң акелерибиз айтты. Мына байкы Будён барбы? Будёндо эле бир канчаям аттын каны бар дейт да. Ушинтип алар байкы күчтүү жылкыларды апарып, качырып, чоңойтуп, ошо биздин как оружие катары колдонушкан экен да. Мына ушундай кептер. Эми биз укканыбызды айтабыз. Билбегенибиз көп. Анан кийин комментарийин әрким ар нерсе деп жаза берет экен. Не деп жазсаңыздар дагы лайк басып коюп көргүлө. Туурабы ака? Туура. Азыр 4 саат жүрүп ушул жерге келдик. Эми мын жагына канча жүрөбүз дагы мээнети бар. Эми албетте байкы мээнетибизди биз сурап талап кылбайбыз. Эми жанагы адам реакция кылса, анан эл көрөт, анан башкалар көрөт демекчи. Башкаларга да жетет. О, кыргыздар ушинтип ойношот экен. Ушундай салты бар экен. Аттары тим эле укмуш экен депчи. Ушундай жогалдык. Кошой полгон ушундай машинада. Улакта дагы күчтүү, жашоодо дагы күчтүү машиналарды минет экен. Руслан полгон жаңа ат алды эле быйыл. Аңсын качан чабат экен? Эрмек болгон. Эрмек полгон. Миллион. Жаңа алыптыр, миллионга. Кличкасы менен алыптыр да атты. Мамат кылажы. Дагы 4-5 жылдан кийин ушундай ким кетип атса айтып калат экен Кудай кааласа. Узактан эле таанып. Биздики да жаңыбыз да. Көпчүлүгүн тааныбайбыз, көбүнүн атын билбейбиз. Ким? Мына достор, машиналар ушул жерден калат экен. Бар жогу токтоду. Аттарын ушул жерден токуп дагы да жогоруга чыгып кетет. Көрүнүштү караңыздар. Мына атты тааныгандай болсам, Базар Коргондун карачасынан болсо керек. Дагы билбедим, комментарийге жазасыздар. Бүгін 13 июл. Достар. Assalamu alaikum. Кандайсыз, жакшысызбы? Тынчпы? Денсаулыктарыңыз. Жакшы келип алдым. Келдик ака. Сразу экөөбүз сөздөн болсун, а? Улак силердики да. Бүгүн манастар ошо палвандарды. Элдик эртең. Эртең. Базарга элдик эртең. Кайсыл аттарды алып келдиңиз буюрса? Мен экин балам аттарын алып келдим. Мен аттарын жайлоодо. Жайлоодо дең, а? Бактияр балам. Урматыңызды берсин ака. Тынчсызбы? Көрүшөбүз ошол жакта. Жер пробка болот. О, тикону. Тикти сүртүп кетишти. Патерге чыгылат. А, машина. Чыгылат. А, тик чыкты мынакей. Кайдырымга жүк керек бага. Артынан гөл салдым мен. Arkasına çık tap gidesin. Hoş
не вообще много концерт болды екен. Андан кейін стартта бияқ тұрады. Алейкум ассалам. Кеттік. Ahmet bitkiseng mına Erlan Palvan amca keltirine. Gelip alın. Allah etsin. Aa, kök kaşka. Na cılas. Porter. Kettik ya Allah. Men özüm Subaru'da gelatqam. Жүк болсын деп азыр партерге шықтым. Мына. Газ берме! Аттың, а? Қандай сен? Жақсы ба? Мына уже түсіп атасы. Молодец, мына пайдаланып қалды. Неге, үка? Биік екен, шынында биік екен. Достар, шындай болып атады. Атмосфераны қараңыздар, мына көрінішті. Өзбекшесіге манзара деп қойды ғой. Охо! Жолдарды қараңыздар. Жаңағы биіктіктен барып секіріп атады ғой. Керегі жоқтап ушул жақтарға келіп кетсе, өзілі адреналин қосылып адамға. Енеден жаңы туылғандай болып қалады. Мынакей. Бұйырса жетіп келдік оқшайды. Мына ушул жерден бұйырса бұлақты тартып көргіземіз. Дағы да кете екен нары. Азырынша бір нәрсе дей албайм. Келіп отау, кетіп отау. Белгісіз. Шағалда шауылау. Бұдан да башқа майдан бар бі. Азыр бираздан кейін білеміз. Get odat. Var startta kendi. Bu жақта нарық контор тұрады ғой. Осы жерден шөземіз. Портер тоқтаса әлі. Ayday verin az baran. Sizden de fark var bunlar. Нолат. Султан Палбандын аты, айтып беріңізші, таныштырыңызшы. Бұл Мұса кадағалы құшаққа чапқан қашқат бар ғой. Ошо қашқат туғанда бір қыз ұрғачы туылғанда. Ошонда бұл қайсы жана канган тип пе? Ошонун қызының баласы, атасы хан. Анан азыр жашы
4 жаш болуп калды Кудай кааласа. Карап кой. Жаныбар көз чекиркен да bunun. Мындай кылайлы, а? Эми зор болот. Мына айта бериң мынакей. Ошо Кашкаттын кыздын баласы, бул Мидин акалары бар эле го. Кыянбек, губернатор. Ошолор алып, ошо кызын койгондо биздеги али көк ат бар эле. Кара куштун атасы. Ошону койгондо ошо кулун түшкөн, анан ошо Мидин ака Кыянбек. Ошо губернатор. Ошо берген. Ошондон алгам. Кулунда 1 жашта. Ушундан бери бизде. Алтын акам салып атат аны. Тажибаев балбан. Султан бирек салып атат, бүгүн алып келдик. Бүгүн Султан минет. Ошо алтын акам экөө минет. Анын нүкү мен чоңом болот го. Короче, балбандар билет. Өздөрү. Жакшы. Султан, оматың берсин досум. Сен жарабасаң уят. Бүгүн асмандан тартабыз. Атын көрүп алдык. Санчонун токум токулуп тур. Куртойго таандык. Санчо куруктар. Ошондо бу генералдын кызынын эми айтат го. Жанагы эне тарабына көп тартат дейт го. Атасы айтылат. Хан экен. Атасы. Жана өзүбүздө тааныштырат го. Таятам муну, тайенем муну деп ошентип айтып бербейсизби? Таятасы генерал экен да. Генерал, ошо таятасы генерал. Сөздүн зору. Чоң атасы хан. Чоң атасы хан. Азыр канча жашта ка? 4 жаш болду, Султан? Жаңасы. Бой дадил экен. Бой канча чыгат? 1.60-тан жогору. 1.60-тан жогору. Таятасы генерал. Кангантиевдин кашкаты. Ал дагы бир катуу дүркүрөгөн ат болду. Бирок негедир ушу линиясы аз да. Мындай чет жакка көп сатылып кеткенби? Саналуу эле да. Генералдын уруктары. Өзбекстанга көп түшкөн. Казакстанда ушак ошака сатканды көрдүм. Ошакта жүгүрөт. Ошондо кличкасы кандай болуп калат? Ханбы? Кличкасы, мына Руслан досум койгон, министр деп койгон. Министр. Мынакей. Министрди буйруса бияк кличка таап берген экен. Министрди бүгүн эзеткен да Султан. Иштебесе эзеттен эмне кылсын эле.